Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kublai pi baro ngi priang sobhai pi sa sisen pat sa kanai ka channel jungi kana kitiar. Hadin bangilayo ban penmi ya ki portfolio lane ki bahakam ya baro ki minister ka sorkar ka MDA 2 bat ki kerdan pule jongki. Mentapat hagane ka video ba mentang inwan ra sapi ya ki kerdan pule jong baro ki MLA lain no ki belalong minister namar ngila penmi ha ka video ka beladap. Ka National People Party NPP nalor ki balayo minister tongin ya page menta ya ki kerdan kine ki MLA ka NPP ki bamyo ban bat ya ka syuki minister. Pongseng R Marak UMLA ka Bajeng Doba ula pendep ya ka graduate. Sengchim N Sangma MLA ka Chokpot la pendep graduate. Sos Thane Soktun MLA ka Jirang la pendep 12 pass. Wailat Miki Shela MLA ka Jowai la pendep 12 pass. Rupet Momin MLA ka Kharkuta la pendep post graduate. Sanjay A Sangma MLA ka Mahandragan la pendep ya ka 8 pass. Marthon J Sangma MLA ka Mendi Pathar la pendep graduate. Limison D Sangma MLA ka Rak Samgre la pendep kelas 10. Subir Marak MLA ka Rangsa Kona la pendep civil engineering ha Shillong Polytechnic. Jim M Sangma MLA ka Rongjeng la pendep graduate professional. Ian Botham K Sangma MLA ka Salman Para la pendep postgraduate. Arbin Stun Marak MLA ka Salsela la pendep graduate. Santa Mary Shela MLA ka Sutenga Saipung la pendep graduate. Jimmy Sangma MLA ka Tikri Kila la pendep 12 pass. Daman Bait Lamare MLA ka Umroy la pendep 10 pass. Branding Sangma MLA Nadalu la pendep graduate. Ka parti UDP ka belajab khatwei ngut ki MLA arngut ki belalong minister kendai ngut ki wei pat kum ki MLA ki bempat yo ya ka syuki minister tongin ya sngap. La kemen rembui MLA ka Hnyo Amlarem constituency la pendep BSc honors. Medba Lingdo MLA ka Mairang constituency la pendep ya ka pre-university first year science. Renikton Tongkhar MLA ka Laipenreu Maukarwat constituency la pendep ya ka Bachelor of Commerce la ne BCom. Matthew Beyond Star Kurba na Mauplang constituency la pendep graduate professional. Olan Sing Suny UMLA ka Mausenram constituency la pendep graduate. Nujorki Sungo UMLA ka Mogayao constituency la pendep graduate. Meral Bonds Im UMLA ka Nongpo constituency la pendep postgraduate. Pius Marweny UMLA ka Ranikor constituency la pendep 12 pass. Balajit Sendram MLA ka Shela constituency la pendep postgraduate. Naga Parti Kongresan ngut MLA Kilongkum Neharum. Saleng E Sangma na Gambe Gre constituency la pendep postgraduate. Charles Marngar na Kamahati constituency la pendep kelas 10 na NIOS. Roni V Lingdo MLA ka Milim constituency la pendep 12 pass. Dr. Celestine Lingdo MLA ka Umsning la pendep postgraduate. Naga Parti Voice of People Party Arden Miller Basayomoy na Nongkrem constituency la pendep graduate. Adalbert Nongrum UMLA ka North Shillong la pendep graduate. Bright Starwell Marbanyang UMLA ka Maulai constituency la pendep postgraduate. Havingstone Kharpran UMLA ka Maurengkeneng constituency la pendep graduate. Naga Parti All India Trinamool Congress Kilongkumne Mukul Sangma UMLA ka Songsak constituency la pendep graduate professional. Miani D Shira ka MLA na Ampati constituency ka la pendep graduate. MD Mizanur Rahman MLA ka Rajabala constituency la pendep graduate professional. Rupa M Marak MLA ka Dadengre constituency la pendep graduate. Charles Pungrup MLA ka Nongthamai constituency la pendep graduate. Naga Parti HS PDP Methodius Khar MLA ka Maushner constituency la pendep postgraduate. Naga Parti PDF Bantei Dor Lingdo MLA ka Mauganreu constituency la pendep graduate professional. Gavin Miguel Milim UMLA ka Sora constituency la pendep graduate. Naga Parti BJP Shanbor Shulai UMLA ka South Shillong la pendep ya ka kelas 10. Ki Independent MLA Remington Gabil Momin UMLA ka Ramprai Jerngam la pendep postgraduate. Kartush R Marak MLA ka Bakmara constituency la pendep kelas 10.